lokho sibhodabhoda sizwa ke abantu ngokuvula kwezikolo lapha ngilabo mama ababili ngubani mami bagama Machuma wena ke ma Womasotsha abantwana kuvuliwe sizokuthiwa ke school fees kuthiwani la sikhwelile school fees sikhwelile almost double leyade siyibhadala manje leni selibhadela asikabhadala indawo ningabhadala asilayo so abantwana bazayenzani manje sebachova kuphela behamba bebaxoxe sibabisele kungani kukhwelile njengoba belingasebenzi icorona kunje kule covid asazi kuyi-government ukuthi icabangene ukusiphezela sikhangeleke indaba yena leyo okhuluma ngayo i-covid abantwana lesathi bazaliphathela yini khonokho ezikolo ka siyasaba kodwa kulanto esingayenza siyafisa ukuthi lawo befundi kodwa kuthiwe lithenga ama-PPE into zokuzivikela bathengele abantwana ama-maski sibathengeli ama-sanitizer kulamanyado lephayo khona ngale sikolo okay abantwana bafunda ngaphi la eKZN wena wakho-ke eKZN ake xoxe phela umama ngizweni ngento eliyenza impilo yangikhona imali lithatha ngaphi liphila njani siyathengisa imbhida phalapha emakethe olithengisela imbhida kungathengwanga vele kuyafana nokuthengisa kuzero so nxa kungathengwanga imbhida leyo yiye ukugcinelela abantwana konke abantwana bangakwena sinabantwana abangu-4 ubaba unga watshona baba watshona kunabantwana bangayi mama nabantwana abangu-4 ndabantwana abangu-4 lawe ubaba ukhona ubaba ukhona kodwa kasebenzi kulezi nsuku kula msebenzi komile njengoba libona nje siphandaphanda sizama ukuthi siphilise bona abantwana nokuthi bahambe ezikoleni imali kayikho khonapho silobunzima asithini baxotshiye abantwana njalo kusasa lithiya likwazi ukuthi kusasa kuzahamba njani lizayenzani liyayekela bahlale ngikhambe lizazama ukuthi babuye bacelela sibhadala mihla nangoku. Even abantu bengasebenzi ukuthi ababhadala abantwana. Elingakhala ngakho likhuthaza uhulumende likhuthaza ukuthi uhulumende alezelele. Ukuthi ngawe yasizele sisa ama school fees nalawo. Ngoba semakhupha sokuthuma asedura. Wena utheni mama? Ngapha kufanele begqoka ama uniform complete. Uniform yabifuneka. Konke. Lesicathu. Lomphako. Lomphako esikole. So wena ke ubenzelana uyamenzela umphako wenza ama uniform lawo wonke konke right. Akukho right. Ngoba khathesi kunje ama uniform angikhona kasakwani. Ukuze ngiqasa ukuthenga nge2 weeks enale kunzima ngoba lemgwaqweni angikhona imali ngayikho. Because ikhala ukuthi uhulumende ngayo yasizwela nje asehlisele wena iprice ye school fees ukuze lathi sithole ukuthi engcwe lathi singakwazi ukuthi abantu bethu bafunde lathi kube normal ngoba i-school fees singala sikhwelile sinje lama uniform efunakala lama pen lamabhuku bengelapho siyakuthatha ayisho